дар баробари дигар корхонаҳо, ташкилот ва идораҳо муассисаҳо имрӯз дар муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Турсунзода низ ҳашари дастаҷамъона доир гардид, ки зимни он омӯзгорон, кормандони техникӣ ва донишҷӯён фаъолона иштирок намуданд. ҳангоми роҳандозии ин ҳашари дастаҷамъона аз тарафи масъулин беш аз 200 адад дарахти аршад дар гирду атрофи коллеҷи мазкур шинида шуда, бо мақсади тоза нигоҳ доштани муҳити зист, роҳрав, варзишгоҳ назди бинои таълимӣ ва хобгоҳ аз партовҳо тоза карда шуданд. дар ин замина бояд қайд кард, ки бо ташаббуси роҳбари навтаини коллеҷи тиббии шаҳр Маҳмад Муродов ва дастгирии роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода бо панҷараҳо иҳота кардани ҳудуди муайяни коллеҷ бо суръати баланд идома дорад. طبق نقشه چهاربینی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده و اینچنین نقشه کاری سالانه مؤسسه و دستور سپارش‌های وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان امروز حشر شنبگی کلان در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی شهر ترسونزاده رفته ایستاده است. کارهای آبادانی، کبودیزارکنی، شناندن نهال‌های همیشه سبز، ارچه 200 بخ ارچه امروز خدا خواهد در نقشه است که تا بگاه شنانده می شود. گلوی صدبرگ 500-600 بخ گلوی صدبرگ شنانده می شود و کارهای ساختمانی یعنی با پنجره ها محکم کردن اطراف مؤسسه در نظر است که کارهای ساختمانی امروز با مرام ادامه دارد. در حقیقت این برای وضع اکولوژی، وضع محیط اطراف خیلی مهم است. маврид ба зикр аст ки роҳандозии ин ҳашари дастаҷамъона дар коллеҷи тиббии шаҳр ба бори аввал набуда қариб ҳамарӯза дар ин даргоҳ корҳои сохтмонӣ аз тарафи устоҳои маҳаллӣ ҷараён дорад. ҳадафи асосии масъулин аз роҳандозии чунин иқдомҳои некушоиста ин танҳо муҳайё сохтани шароити хубу созгори таълиму тадрис мебошад. ҳамзамон роҳбарият ва кормандони коллеҷи мазкур тамоми дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сармашқи кори худ намуда, ҷиҳати сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои муассир меандешанд. به همگان معلوم است در همه سفرهای کاری پیشوای معظم ملت به هر شهر و ناحیه که می روند برای شناندن نهالها و کبودیزارکنی و تازگی محیط و اکولوژی دقت جدی می دهند و خودشان به واسطه در حشرها اشتراک می ورزند و اینچنین رئیس شهر ترسونزاده نیز با همین اقدام در همه سفرها و در همه بازدیدها در شهرک و در جماعتها برای شناندن نهالها و کبودیزارکنی سهم باسزا دارند. ما نیز تصمیم گرفتیم که امروز در اطراف مؤسسه با پررگی شناندن نهالها و تازه کردن گرد و اطراف رو ادامه دهیم. نقشه ها هست برای جشن سزاوار 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان. مؤسسه ما نیز تصمیم گرفته است که اون بناهایی که از توازن بیمارخانه مرکزی شهر به توازن کالج طبی گذشته است ما تعمیر کپیتالی کرده تا 30 سالگی مورد استفاده قرار دهیم و اینچنین کارهای آبادانی که در نقشه هست به اتمام میرسانیم. маҳмад Муродов, директори коллеҷи тиббии шаҳри Турсунзода, дар идомаи суҳбати хош иброз дошт, ки қаблан дар гирду атрофи ин муассиса партовҳои сахти маишии гуногун ҷойгир буданд ва онҳо соли равон иқдом гирифтанд, ки партовҳоро аз ҳудуди муассисаи мазкур бароварда барои тозагии ин мавзеъ ва ҳифзи муҳити зист ҳиссагузор бошанд. партовҳоро масъулин аз ин макон бо ёрии техникаҳои пуриқтидор бароварда дар ҷойҳои махсус ҷойгир намуданд. роҳбарияти муассисаи давлатии таълимии коллеҷи тиббии шаҳри Турсунзода иқдоми некусозанда доранд, зеро ойшон тибқи нақша биноҳои кӯҳнаву фарсудаи беморхонаи марказиро, ки дар ҳудуди коллеҷи тиббӣ ҷойгир аст, аз таъмири капиталӣ бароварда барои донишҷӯён марказҳои тестӣ, толори хониш ва дигар шароити муосири илмомӯзиро фароҳам меоранд.